إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والله قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Mga palanggungan sa agama Islam. Tukbal na to, impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na isab kita niyo, dihilan sin Allah ta'ala, kasay iwan kakulasob sin pamaranan, supaya makadauhat kita niyo sin parsukuan na to. Dahing hanikmat sin Allah ta'ala sa lagu-lagu, amunain, yari kita bihaon, halugal kakukuyakan niya. Makuyag siya kimita, haipon niya bariman, nag titipon-tipon halugal, damikyan kakukuyakan niya, magpajatusin piyang daakan niya. In kita yari halawang kaliruan, bihayaon, labi-labi na tuod,
Matawad piyagahalian sing kita niyukatan, tumakawa, inikatan maglaway. Diyan lumukay maig daring halawman na to. Hamuk hadjay ni ring ang mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mapatut na to jagahan, iban ayuputun, in adlaw kahinapusan, way na adlaw mapuas daing adlaw yaon. Namun na adlaw akhirat. Yawag siya adlaw akhirat, sabab wayron na adlaw rugaing. Mapuas sin adlaw yaon. Karena way na pag-itong na to, sin isnin, salasa, alba, hamis, jumaat, sabtu, ahad, way na. In mano siya, imuyo nagbulok binasa, himinang simpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang piyag marayaw niya, sila ranim makatay masing karayawan. Imano siya nagbulok binasa, naglukpas sin waktu nila, iniakad nila, kinawawaran nila. Amo na yan. Mga piyagmari sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mapatut batukon sin mano siya takakal. In kagunahan na to, magpatudyo sin hinang pakabayaan sin Allah ta'ala. Magpaamo sin hinang doon ha karidaan niya. Angkan na kita, diyaak niya magmaingat doon ha pag-agama. Amunin agama niya. Karena in pangingat sing kita ha pag-agama, amoy ni in tumudlo ka to tanyo singkatan hinang piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato ini wala natilo sa marayaw, sa loog si mano siya hababaw sing gumi ini, indatunganan niya, amo na hindi niya kababayaan. Iduhadlaw ka na ka. Biasin ayat, biat bat kuhain doon, kato tanyo. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hasuratul Baqarah ayat hanggatos kapituan tagpito. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man aman. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin. Bukon marayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa wala niya piyag marayaw, in alop si manusia, pasubangan, pasadlupan, pautara, pasatan, patimul, patunggara, pakatan, alupun mo. Alaw man sing gumini, inagi mo imalup ko patuhan. Sabab kataan jihad, nasabot tayad to kataan, alupun si manusia. Intaw ring hasubangan, singka batullah, alup nila pasadlupan. Intaw ring hasadlupan, mangiblat, alup nila pasubangan. Inuttara, damikian insatan, damikian intimul, intunggara, katahan sin jihad, bukon naman ting kagunahan. In mahal ka, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in tiyayud tud biyay takatu taniyo, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu di matong inhambuk usog maun kanila. Yaon napupun in Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kasahabatan niya, kita mag-urul. Sinyan tukatan, sumagawa, maun kita pa amin maksud pagbisarahan tabiyaon. Tungod paparkala pag-iman. Nangasubo, inhambuk usog yaon, way magkakilaka niya, nangangampu puti, piya wayron kakilahan doon, in siyaon bakas, nagtulak-tulak ding kalayuan, sabab maputi intamungon, maagmukin buhok, wala nahipo simbahunbun, sarta limingkod siya roon, piya santukin dua tuhod niya patuhod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ang pabiyutangin lima niya karwa papaan niya, ang pasya nga subuhan-bukamu. Dahil nga mga piya nga subu niya, uno impagyanon pag-iman. Uno impag-iman. Sabab amuin mahal ka, dahil nga katan mahal ka. Impag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na sa ining kahaupuan niya pagyanon akidah. Akidah. Mayta. Impagyanon akidah, amuin i'tiqad si manusia. Amuin panganal niya, hawak to siya tumunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Amuan yung pagyanon akidah, unin akidah. Long niya akidah, pagyanon long si mga sila makahati sa Arab. Syai'un mu'taqad. Uno-uno na, amuin itikarun mo. Atawa mukar naun mo. Pasurun palam sin jantung mo. At ini uno-uno hinang piyang daakan sin Allah Ta'ala, subay mo kaya kanal yaon yung paghinang kaniya, pagpajatuh kaniya. Pajatuhon mo harap pakain, pakabayaan mo, atawa kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di, subay harap patuhon Rabbul Alamin. Batin agamayan, agama Islam, agama niya. Bang niya agama, siya yung naghinang sin aturan kata. Inundang-undang dahin kaniya kata. Wayroon man jari manusia lumamuddunan. Sa kita na kamusin jematu halamun natu bihaun imbanus simbang hindo pa Allah subhanahu wa ta'ala perkala pag-agama. Way lamud ha agama inyaw marayaw hikarayaw. Sa sumakaw awayroon dahin dito ha uunan sintag suku sinagama mo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naun ini bihita doon haun al-imanu an tu'minu billah. Magparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatih. Pa malaikat niya, hikarwa. Wa kutubih. Hakitab niya. Wa rusuli. Iban sindaak niya. Wal yaumil akhir. Iban sindalaw akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Unum intaud niya. Bang mo ini matilo sa marayaw kahatihan mo marayaw. Ang pamuna urul magtumadto na tilo sa in pagpajatukan niya. Hinang mukarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang daakan niya. Doon hay ni humatul in ujud pamaranan mo. Kumaaning katan hihinangon mo. Sabab bukon kau in maghinang. Pang-akarun tuod, ba't di kita makahiwal bangin Allah Ta'ala rin magdul kato? Hangkan na rin hawakto, pawakto subay na to, ya pangayo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tatabangan dahin kaniya, ba't di sakaan makatindog bang kau naglilingkod, bang kau rin patinduhon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Di ikaw makaruko, bang kau rin parukuon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di ikaw makasujud. Kasababian subay hadya kita na ngayo tabang daing hawak to pawakto. Bukon kayong dua atawang kita umalup kaniya. Sumambahayang. Mamasa si suratul Fatiha. Iyaka na'abud. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na wero kayo. Wa iyaka nasta'in. Ikaw rin pangangayon na tabang. Nakasababyan subay nanto di butawanan. Inyan kata. Amod tuin urulun na to, batukon. So in maana niya, in imalop kau pakain na ialop mo, bang wala doonin, ialop mo amunain tukbalan mo sinamal mo hawak to yaon. Biya din yung katay man sinamal ta. Bang kau ubos humog takbir, Allahu Akbar, yan timpangan mo nagliligutan haloman sing gumini. Nagbabasa si suratul Fatiha, wala doon, inialop mo. Sinimbiyaray ta kato, di kakunhanin, alop tapasadlupan pa, utara pasatan pa, kain na jihad. Subay hadya misang ka umalop pa subangan inialop mo Allah Ta'ala.
umalok ko pasadlupan, inialok mo Allah subhanahu wa ta'ala. Numaw ko ring haray mo, pakain-pakain in tujuan mo, sulit malawa deng pangandal mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kauri kapasaran. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito siya mabaya. Pasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, imutud ako pangandulan habaran ko. Misan da ko manang kakulap mata. Nain kita. Yung ba kita timututo? Atawa wayroon. Naamu yan in subay batu kunsing kita. In pag-iman, pag-iyanon nasabot, ini unum rukun sin iman. In rukun sin iman, amo na yung puunan sin akidah al-Islamiyah. Amo na in subay roon tutog nag-aaga din panganal mo patuhan Rabbul Alamin. Amal sin jantung. In amal sin ujud pamaranan, amo na in rukun Islam 5. Iban na si mga kaibanan kasunat-sunatan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa di daman jari makabutas in rukun iman unum. Hakatan sin hinangon sin kita. Karena bang siya miuklas ang dutwat, miuklas kita. Dahin hamarayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang miuklas dahin kato, ay nakarayawan matay na to dahin nga Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan in subay, ayo puton sinabok-pahabok dahin kato. Taniyo, hasupaya in kakahinang nato makbul. Supaya matayma, kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na impagyanon akida, akad long sin mga sila magbibisara. Kunin akad. Kontra, ibang sintuhan Rabbul Alamin. Para janjian. Injanji sin Allah subhanahu wa ta'ala sa biaitaan kita. Sa babangkan kita piya panjari supaya makapagtag-ipon kaniya. Way maksud do kaing, pagtag-ipon harap patuhan Rabbul Alamin. Pistahan ang kataan hinang mo. Duum adlaw. Kataan sin hinang mo yan, subay mahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangyaon kay mo in pag-iman. Nabang way himinang nakaw sing katanaman. Pangkaw himinang sing katanaman mo, miuklas ka rin hatiranan sin pagyanon akida al-Islamiyah. Amo sayan. Nasubay yan to tilusahon. Sin tiap-tiap hamuk den katutan. Bukon bawang ka umalok na pa Allah Ta'ala sumambahayang. Piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala papabaitaan. Ingkatan mano siya halaw man sing gumiini. Inhi pamung tamuna muna. Inna salati. Ya Allah, insambahayang ko ini. Ialok ko kay mo. Wanusuki. Iban sim pagsumbay ko piangdaakan mo. Ang mga hayop halal. Lamod ng paghaji. Wa mahyaya, ing kabuhi ko. Wa mamati, iwan sing kamatay ko. Lillahi Rabbil Alamin. Karena mo ya Allah. Iungsod ko kay mong kataning ginawaran ko. Sambahayang ko, ikaw rin magbista. Way lamod ko rin mamistahay ni. Ayaran ko hadyaroon ha amin kabayaan mo pagayad. Bukon ha kabayaan ko pagayad ko simbaran ko. Ingkataan hinang ha pag-aga masubay bihat to. Kabuhi ko kamatay ko. Ikaw'y magbaya ya Allah. Way lamod kurunhan. Baya-baya mo ka ko. Bang mo ini, matan-matan halam simbigi jantung mo, iungsod mo yung ginawaran mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ita ko mabuka ha COVID. Si matay rin tao katantan. Amura kumandiak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaghaliod.
Bangkaw awutan doon han, halaw ko nagahali, wayo piyangandulan muruwain din sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkaw iabutan, patay syahid. Subhanallah. Namayita ko masusamatay. Si matay rin kata. Amuan in subay, mukar na sinhamuk-hamuk din katutan nyo, din hawak to pawakto. Amuan tuin, akad ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan di mo patuhan. Pagbasa mo sin suratul Fatiha, maggaganap. Baita mo patuhan, sinagaron mo yung kabayaan niya kata. Yan halom sin suratul Fatiha. Karena subay kaya kanda, limpagbasa. Bukod nagbabasa sin Fatiha, biyan niya manawin panganal mo pakain-pakain. Diyan. Magbasa ka sa Quran, yan tumiyaman na yung panganal mo, bang biyanin ka magpaluoy, supaya kuya kanin tao, bang ka magbabasa sa Quran. Bukon biyad. Panganalon, mabangunin maksud sin risala sa Quran, biyasa mo. Uno yung kabayaan sin Allah Ta'ala ro, namunin panganalon mo. Bihan, insubay, uno-uno na pakaradyaan na mo niyaon, hihinang mo niyaon, subay mo biyang ang anal kata. Hasupaya kumugdanin hinansing kita. Naamo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam, hasupaya ando kaylo di malukpas in, amin piag lugtuan na to di hababaw sin gumiini. Amin pajatuhod na to hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na niya to pag-iman kata. Pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, wang tayo tayod turun katantan, di kita makaigad law ini kata. Sapay pa, maus. Sa sumakawa ito siyabot hadya, kaingatan tanato kata. Yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamalaikat, pakitab. Iban sin, rusul. Iban sin adlaw akhirat. Qadar, marayaw iban sin mangi. Inyan karungukan ni uraha. Programa sing kita, tayod turun tamu kambukin sa Allah subhanahu wa ta'ala, maurul tiyan harwaing wak. Uno yung kamaksuran sin pag-ianon akida al-Islami. Uno tuod in kamaksuran ni. At niya uno in mukarna niya roon. Ha ikaw in nagdaraka niya. Muna-muna, kaya kato si mga ulama, subay yaunin ka-ikhlas. Ka-ikhlas, pakain, harap patuhan Rabbul Alamin. Himinang kau karna niya, bukon kan siyo-siyo. Sabab bang nakarangan parugaing nagsambahayang kau karna aun kita muruon. Mabaya kau kakitaan niya sin pagtunay mo sin ibadat mo, nalupas. Nahinang riya. Yung panganan mo nakasambahayang kau, malago yung pahala niya, mataod jamaah niya makad. Saka lituin wayro. Pasal sinriya. Subay ikhlas. Ikaruan niya, subay siya, miya makadha, bautan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita siya nagdaak, mano siya biya kato. Hasupaya siya, sa kita baka, maluhay makawatok karap mawang. Sabab ikatunay niya, ibiya din yung paghinangkan niya, ay bihay din yung pagtindog, ang kamagsambahayang. Bihay din yung pagruko, subay na, humantap, pag yanong tumanina, humantap yung pagruko, ang pamakayan ni Imam Allahu Akbar, ang pamakadima mo. Pangway paminsan na kayan Allahu Akbar, di ka manjari makat. Sabab maglumba, kau iban sin imam. Panganal mo, nakakad kau nagjamaa sa kaliway rumbis na kayo. Maita. Maglumba iban imam di dihilan pahala. Labi-labi na, bang siya nakauna rin ha imam, hadlaw akhirat, gantianin unia sin uhimar.
Kita kau yan? Ayaw kita muna. Irqa hatta tatma'inna raki'a. Subay yato yaon na in tumani na laungsing kita. Himahantap na. Damiki aning pagsujud. In imam isab, yang pa siya himibalay na kau tumakbir. Subay nabutangin umu pa, lupa. Ang pagkaiman, Allahu Akbar. Ang pamakadima mo. Dahil kayo ba na magdungan pa iban imam? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. In imam hinang doon magdarungan sin hinang. Subay siya makauna. Biha, yung panganalta na kaamuin hinang ta sa kaliwa ito'y. Hakatan hinang subay imam yung makauna. Doon na pag-amin. Ubos magbasa simpatiha. Ubos masa. Bang mag-amin na ini mamakad na kau. Sabab makadim malaikat katahan. Hawak doon nakahadir. Ida wafaqal imamu ta'min al malaikah. Bang makaagad nain. Pag-amin sin imam, iwan sin pag-amin sin mga malaikat, iwan na sin jamaah katan. Masya Allah, intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala wal kalakala. At ini nakaamo na hinang. Ihan yan. Ka-ikhlas. Iwan al-inqiyad. Nag-aagad, iwan sin kakahinang, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyabaita niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayang kamu, biya simpag sambayang ko. Namatod sa maghihindo. Bang kamu magadsin aturan panghindo na mo ini. Na, yari kamu ini matan panghindo. Mataon, magsusuy-suy hatay kadigaran. Inyan, suway mo tilusahon na subuhon. Ay, kau rin hindi nimpunan yan. Pagka biya mga marayaw ito diyan. Kaya hindi nimpunan. Uno-uno hinang. Hinang sa sagdahon pasal nakasulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asuwon mo na hindi nimpunan niya. Isuin nagtagna yan. Haun hula timagna. Doonhan kay ngatan mo nimpunan. Bang bukunda. Daing hahula. Kaya naukan sinwahi. Impunan niya nakakumarat. Puting na yan. Amo yan in hatihon na to marayaw, ingaton marayaw. Ikaruan niya. Mahardi kaun mo in akal mo iwan sin pikilan mo. Doon haamuin nakabubutas in jantung. Dahil haamuin panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahardi kaon dahin diin. Mahardi kaon dahin ha kabukuan sinhinang. Wala mahardi ka kay sinamin ginhawabaran mo. Suwayra ikaw. Imagpa mo sinhinang ikaw ra. Subay siya malano. Harap patuhan Rabbul Alamin. Wayroon sasat. Hikatunia. Kahanong iban sin pikilan. Iban pikilan. Dahil na pagduwarwa. Bangaon na parkala pag-ahamayaw ng pagduwarwa ay nakumakad. Tinggalin na. Parihara na kau. Bangaon nagduruwa-ruwa roon, hinang, yaon long sinambuk marayaw, long sinambuk bukon, long sinambuk bihay ni bihayad to, ay nakalumamod, ig na kau. Tangkis na kau rin harunhan, parihara na kau. Sa bangkaw luman mo, makalamod kau roon ha, amuin, ikalugpas mo na muna sin waktu mo. Nalugpasin waktu mo roon kanila. Bihan, so boy maka mo sulag unur doon kanila yaw. So boy ron mabaya daw kun.
Kabayan sinambok sa dumawag, kabayan sinyari sa dumawag. Nari ikaw man dyan may nang judge. Kaya ikaw lang nimbunal, ikaw nun. Di. Naamo yan. Hikaupat niyan. Amin yaon kay mo in kasalamatan si maksud mo hinang. Salamat. Unin pagyanon salamat. Amin wayroon doon sak na mahinang jumato. Aparkala yaw. Amin kumugdan siya magtuy, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bangway kasalamatan, inhinang mo ada kala migtos ngadto pa amin di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalupasin waktu. Nalupasin hinang. Amo yan. Sarta doon haon, beta kato, subay gawgot in bigijantong pakatan hihinangun, supaya masawa inja Tuhan sin hinang. Amuan to. Sabab doon mo makain sa rayaw-rayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabihad to yung butang ni. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul An'am, wali kulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Kita kau. In uno-uno pakarajaan. Amin naghihinang kau, nagpaamo sin hinang mo. Magpakugdan kau sin hinang mo. Labi impanghati pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kay mo. Baran mo na. Labi impangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way mo pa na hinang kaya ingatan na sin Allah ta'ala mangunin jumato sin hinang mo. Kasabihan suway hadya, iungsod mo kaniya. Atau hibugso mo kaniya. Pangayo tabang daing kaniya supaya mapadyo tumuroon ha amin kabayaan niya karidaan niya. Pihan yan in subay jumato. Biyasin mga sila pagyanon bariman. Kana makaajayib in bariman. Uno-uno'y kumugdan sibuda. Doon haamuin kasandangan iwan kasigpitan. May nangamal nila kaka. Ajaban li amrin mu'min. Nakaajayib in mu'min. Idza asabahu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabahu dharra sabar, fakana khairan lah. Bangaon doon haon kasandangan. Nikmat di matung sa taud-taud. Magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon magwayang. Magabu. Sin nikmat sin Allah ta'ala. Sin wayroon hipag-abu niya. Biya. Bangaon doon mudarat dumatong magsabar. Naon paray nga mga ulama magbayta. Di mo madawhat in kamat tanan sin pagsukur iwan pagsabar. Bang uwos kaw magsukur di kaw magsabar. Iban bang doon haon in pagsabar di kaw magsukur pag-uwos. Suway kaw makapagsukur. Dahil nakasabar. Mahita, hasupaya kaw makabalik, pabiasing kain na tagnain, panganal mo patuhan rabulalang. Sa babing kataan, jumatukay mo rin hatuan rabulalang. Wayroon hang sulag uno-uno jumato patiap-tiap paano siya buat malaingkan aun rida sin Allah ta'ala runa. Aun pagbaya niya. Hatihon na to ingkatan, kignot kahibal na to ini subay lumabay hatukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pagtukas niya, pag-uji niya roon haon makamoy darajat sa rayo-rayo. Iwan darajat sa taas-taas. Dahil doon hayan. Naamo yadtuin titimbangan sinamal. Sinta o mag-aamal. Bangkaw tukason mabugat. Biya mo singkiya na naman, kimusog din pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab magbing kaw madtupa,
unong rukun sin iman. Bihan. Demikian. Uno'y maksud simpagyanon akidah. Supaya timindog nin umat makusog. Umat makusog. Amin daing hapar sababan nila roon umangkat in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas. Sibo dati sulagan iban kalubukan sin manusia. Tuma umangkat pataas. Al-mu'minul qawi khairun wa hab ilallahi minal mu'minid dha'if. Mu'min makusog. Labi marayaw pa Allah Ta'ala, iban labi kaugan sin Allah Ta'ala rin si mu'min malamma. Isim makusog. Amo na yung mga tao makusog, mag-ingat sin sara sin Allah Ta'ala. Makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makusog hakataan, makusog magsabar, makusog magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakataan hinang. Bukod sa ito kusog si baran. Ini ikaw rin makapakusog si baran mo. Allah ta'ala magpakusog yan. Siya nagbabaya yan. Pakusugon ko yung palamahon, Allah ta'ala nagbabaya ha. Hanggang nasuway hadya kita mangayo tabang kaniya. Bihad. Na, bang bihad to, in mahinangta, mga katotemang huran hakam Islam, ang pamuna kaya tunay habihating kahalang, in amal ibadat mo, bihon na sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Bukon bihon, nabiniya na. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna aw yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit Taurat wal Injil wal Furqan. Sibo in umat, nakauna rin nga umat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impanawag tawa. Unin pagyan ng pagjihad. Pagbulok binasa, haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imuna muna jiharun mo yung ginawabaran mo. Umbul hamok kuntara si manusia yung ginawabaran niya. Sabab yarikatu in ammaratun bisu. Hakatan manusia. Bang siya pagpapiyo na marayaw iban si mangi, niya pa mangi. Wala ka nakasulay hamuk tao. Puspuson mo na yung pagdayaw ka niya, katantan, hirihil mo na yung katan, kakukwanahan niya yung katan. Ay, hamuk hadya ka, wala nakarihil ka niya, sing kabayaan niya, mangi na ka. Narana katanin dayaw mo, way na nakapit. Itakaw yan. Nahasabab yan to, subay mo, hatulun, habi-hato indakan niya. In manusia, amuin kimusog in, pamaubog ni hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, hituk niya, indugo niya madi. Di siya magpikil. Bihan. Naisipat si mga ini, biyarita kato. Mataod sipat. At taibun. Magtatawbat. Kukunin sila magtawbat subay na makahinang dosa. Huwag pa nakahinang dosa nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaksa sila magtawbat patuan. May ta. Sabab kaya na naman nila in pagkamano siya makahinang adya dosa. Di mo kapag bayaanin mata mo umatod. Di mo kapag bayaanin tainga mo dumungog. Di mo kapag bayaanin ginawabaran mo rin. Amo yan. Al-abidun. Amuin
wayron halaw o nila kataan, subay nila mahinang ibadatin waktu nila ri halaw man singgumin. As-saihun, siya sandalan nila yung kataan, pasandalan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mana sin saihun, as-saimun, magpupuasa, magtatangka. Ayaw di tangkaan nila kuno inamuin maksiat pa Tuhan Rabbul Alamin. Misanin hiyalal. Nagtatangka na sila. Yan katantan mang taurulun. Basahon niyo rakuman. Yan suratut Taubah ayat hanggatus kapituan tagpito. Naando, mga katawtay mangura na kama Islam, dayaw na to in akida na to. Bangkaw miyuklas in bigi jantong mo patuhan Rabbul Alamin, labi-labi na ha, parkala, pag-agama. Namisang kau magdaawa, ini kau beriman. Wayron akida mo. Intaw putingan, way akida niya. Intaw magsisirik, way akida niya. In tao nagkukupur, way akida niya. Intaw mga waalta, sino no? Pagkahiniya, way akida niya. La yasriqu sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Di makapanakaw in sugarul hawak to niya na nakaw ang pag-iman niya. Way, wala doon in akida niya. La yaqtulul qatil wa huwa mu'min. Di makapamunuin tao, mamuno hawak to niya namuno in siya ang pag-iman. Wala doon kaniya. In akida, in mukar na harap patuan nyuklas. Naamo yan mga katawtay mura na kama Islam. Mura-mura. Kapag barakatun kato tayo sinalaw talay ng waktu na to ini. Amuin. Urulon na to ano kay lubatukun. Ingkatan ipapahinang kato sinalaw tala. Laway reng haamin daak niya. Pat banghadya kita niyo inikatan matilusa. Murul ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron siya ni magsagga. Kamita, hambuk din ng Hindu katutan niyo paakaroon ng kabayaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin pa muna ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namaytay ni nagsulang-saling na yung kata. Sabab sinaon doon, mabaya, magpakita sing ginawaran niya, magpasikat lang sa Tagalog. Ba't ano niya, naimpang Hindu kaniya. Bihan. Sa baon waktu, biha, mamayita kami simbihin ni Beto, yan, maingat pa rin kaniyong hikuan. Dalam komunal sa kauyan. Magtanto diyan sa maingat hikuan din kamo. Bating kami ni mga pisad dyan. Pangunong biyeta sin Rasulullah doon kami. Unong biyeta sin Quran doon kami. Mga pihad dyan kami. Ay pa yung pagyanon mo, lando maingat. Ba't minsan Allah Ta'ala, hinduan nila. Rasulullah, hinduan nila. Simpag-agama. Hati niya, may ingat sila rin nga Tuhan Rabbul Alamin. Magtanto diyan, di madya tuwalaw man singguming. Murah-murahan, inyad to katantan, pagpatumtum madya kato, tanyo bukun niya to pangatak, tumtumanim. Ipagpaamo na to, sinhinang na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين يا أيها الأخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير la'allakum tuflihun. Mga palanggungan ha kama Islam, urulon na to ingkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwi dakula mahal ka yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya piag Hindu ipapahinang kato hinangon na to. Akadal kakausan. Subay amatuin urulon ayaw na kaw dumungog sin
uno-uno na himumungan sinta o bihay ni bihayad to, hambuok na himumungan tay maun na to. Paita labay ring haraak niya, pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibu daing kaaunan niya Quran mahamulya, atawa hadis qudsi, inyan katandaing Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Diin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magkabtangan tungod paparkala pag-agama buat malaingkan inyang katandeng hatuhan Rabbul Alamin. Parkala dunya ikaw magbaya-baya sing kabayaan. Labi-labi na hukuman niya, inyan mo ba? In mamingit palaut, in magtanom, sinununo na, tiyanong hagimba, inyan baya-baya mo. Sumagawa bang muhinang, inyan katan, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban karna sin manusia, makahampit sin mga yan katan, mainang mo ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan in karayawan sin Tuhan na Rabbul Alamin, misan pawala niya vista inyaon, mahinang amal, amin ikaw magbaya, buat malengkan bang muhiwi kaniya, mahinang mukatan karayawan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hada. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahzuna. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa 'inna la dhalika wa qawwina 'alayhi ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين